Arambai News Guwahati da Mithilongi pau tawiribasingbu ihan handumaktada chingangbam Susitrani na khurumjari. Husingasigi samlappa maruba pausing lobirase. Ngase Guwahati gi Janata Bhavan da Assam Sahitya Sabha, Boro Sahitya Sabha, ASU, EPSU amadi tongan-tonganba jati gi lupkayagi mihutsinga loinana state asigi Education Minister Dr. Ranos Peku ga phaminaduna wari sanakhre. Maroina class 3 dagina class 12 fauba medium school singda mathematics amadi science subject ani asi English medium da takpi tambibagi lenga ki oiba thorang adugi matangda kupna khanakhi lenga ki oiba thorang asi lupsingna yakhide phibam asida pung ahum henna phaminarabagi matung maikai animakna magi oiba phirep hongdokna dabadagi yanaba amata purakpa ngamkhidre Subnatagi, Tamagi Manungda, Amukasu, Paminagani, Habagi, Yanaba Natana, Lengaki, Maikidagi, English medium school linkatpagi wafam aduso loopsingna, Kanna Yeki. Assamese medium, Boro medium amadi, Mamarolda, medium gi school sing, Mutat Navagi, Natraga, Manghan Bayabagi Taurang, Tobidanava, loopsingna, Lengakta, Kanna Takshin Ki. Assam lengakna akanba chekshin thorang makhada pangthoknabagi sem sariba grade 3 amadi grade 4 gi hangliba pham lising kuntra mentionabagi hojik pawbada thajilakpa application lakh 13 hele haina state asigi minister Piyush Hazarika na ngasi pawmisingda phongdorakhi Lakliba August kunma thoyamadi kunipan loinana September 13 da pangthokadariba written test asi yamnamak marik chumna amadi transparent oina pangthoknaba sem sari haina minister asina makhatana pawmisingda phongdorakhi Assam da yamna thunamak Sainik School manga public private partnership ki makhada linkhatlagani haina Assam gi education minister Dr. Ranos Peku nangasi pawmisingda phongdorakhi Sainik School Linkat Kadariba nga adude Silchar, Kokrajhar, Golaghat, Karbi Anglong amadi Dhemaji dane. Panbayai India Sin Mathungna Anova Sainik School Kuntrahumdoi Linkat Kadoribane. Ngasi Makha Assam gi Nalbari gi Borbhakta Yamnamak Thamoi Kaningai ba Thokdok Amoina Masagi Nupina Atopa Nupa Amada Chenkibadagi Nupa Sina Chahi Tara Amadi Chahi Tarani Thoigi Macha Nupa Ani Hu Pijaramlaga Masasu Hu Chaduna Sisakre Nupa Machani Asi Hozi Guwahati Medical College Hospital da Pukhalakthana Kanna Laikanari Abhyapuri Tiyoki Kakozanda Angak Pathokdok Amoina, Mathaga Samgi Tejpurdagi Kakozanda Laklaga, Pahang Macha Mana, Mahaknan Pamzaba, Nupi Macha Ama, Tangna Tilamle. Nupi Asibu Tangna Tilabamatung, Masamaksu Matumta, Tangna Tilaga Sisaki. Nupi Macha Si Hozi Jorhat Medical College Hospital da Kanna Laikanari. Mathaga Samgi Lakhimpurgi oina most wanted criminal amoriba Raju Barua alias Gerezai ngasi Dhokwa Khanagi Kilkili Turelgi Manak Nagna Miyam Changna Phubadagi Sikhre Maki Mathakta rape murder sonicide extortion amadi abduction gi case kaya nalibane Tamthiraba criminal asi handakta police custody dagi nanthokuna chelakibane Yamnamak ngangngai yoina criminal asibu miyamgi makhutagi kananaba hotnakiba police personnel ama amadi home guard amasu miyamna phubudagi asoka panangkhre Schedule caste habadi anusuchit jati sangram parishad ki activist singna ngasi Guwahati ki Ganesh Kurida wakat khongchang changsinkhre Asaba schedule caste certificate paiduna SC quota ta thabak changliba miyoi singi mathakta thabak Kudakta Lotho O Haibagi Akanbadavi Tordana protest ki Kongjangasi Changsin Kibane. Congress Taki Tantokraba MLA Siddiq Hussein gi Pokhainingai Oiba Wafam Amoina Congress MLA Tara Dagina Tarani Thoimu BJP da Yamna Thunamak Changlagani Hairi. Nakalamaromda Manamasi Pangwadagira Assamgi Congress MLA Pnamak Delhi da High Command Kaushin Kre. Nakalamaromda Lagliba September Tha Asida Assam BJP na Mahajogdan Habadi Luchingba Mayam Hoduna BJP Changbagi Thorum Pangthokani Habagi Pau Amasu Lakli Laininghan Nauria Fulogi Chamaga Kuntramanga Subama Pokumon Naharol Korirol Silupki Sanglen Lakhipur Kasarda Pangthokre
Lainingan Nauria Fulo Ningsing Loop Lakipurna Sinduna Pangtokiba Thoromasida, Arambam Baba Tombi, Tongnazam Kumba Luang, Amadi, Tokchom Baba Chandra Namatang Sidna, Mipamapu, Mitunglen Amadi Kai Kumnava Mitungoina, Daisa from Ki. Piral Jinkatuna Lay Su Katlava Matung, Mipam Haudoki. Mipamaduda, Sagapam Biren, Waripam Bijoy, Ingudam Binod Amadi, Haurongbam, Hemango, Kumana Jingbana, Magi Oipa, Wakalon Sing, Pongdoki. Thorom Loisilakpada, Layme. Isay Thawan Loop Lakipur Kumangi Sakpasingna Sayroi Isay Sakhi Aroibada Sagapam Birena Tagat Wahi Thamki Asida Sunatri Nauria Fulo Birthday Celebration Committee na Sinlangduna Laininghan Nauria Fulo gi Mapo Kumon Putikal Awang Lekai Hodam Hari Mohan gi Sangaita ngasi pangthokre Ayukta Thambal Iratpagi Thoram Sapam Yaril Kumbana Pangthoki Kabarak Apokpa Marupki Luching Purel Moirangthem Hembabuna Apokpagi Piral Chingkhatki Apongba Miphamda Moirangthem Hembabuna Miphamapoiki Imna Manina Atoiba Mithung Aduga Laren Lakpam Josulal Nongthombam Biren Amadi Taurangbam Nogendrana Ikai Kunava Mithung Singoina Sarukyaki Laibagasi Defense Minister Rajnath Singh na Chamaga Kuntramathoi Suba Durand Cup ki Manipura Sana Kadaba Ahanba Match ngasi Kuman Lampak Men Stadium da Haudoki. Haudoki Mangoy na ngasi Nungthil Imphal Airport Chief of Army Staff General Manoj Pandey ga loina hek thunglabaga CMN Birena Lengyan Phiyanduna Rajnath Singh bu taramna okay. Manipur yoina Durand Cup ki Ahanba Match asida draw amadi Neroka gi marakta sanaki. Match asida Nerokana draw ahum amada maithipa piki. Aduga Kolkata da sanakiba atopa ngasigi match amadana Mumbai City na Indian Navy bu mari amada maithipa pikre. Mathang chahi habadi Englishingani kulhumdoigi January 15 Manipura phongba pauche sing mitai mayekta onba yananaba chaliba thasigi kundagi lamdamasida phongba pauche sing ayukina lamai ama aduga nungthilda phongba pauche singina lamai tangkhai ama mitai mayek hapnanaba committee ga pauche puthokliba publisher singa waripnakre Tabakta onthoklagani haina Milalgi President Yanglem Birena Milal Kanglipaki Mapo Kumonga Marilena Manipur Press Club ta pangthokpa thoram amada phongthokibani Sangbidhanda freedom of expression freedom of speech ki maning tamba pizarabasu aikhoi masen marakta santi kairakpa yaba communal sagatpa wafam phongdoklakpa lupsingi mathakta lengakna legal action lawkhatlagani haina ngasi Manipur gi CM N Birena haikre Manipur ki masak naraba artist Khwarakpam Biswamitra gi short fiction film EY Best International Short Film Award ki damag foreign film Kurmathoi amadi Indian film ahumga China naba Mari Suba Nepal Cultural International Film Festival Inglisingani Kunithoi gi oina official selection phangkre Jiribamge National Highway number Kuntra Taret Gulard Thol dagi District Hospital Yobagi Lambi Uchathol Pioneer Club Jiribamna Semba Hokre Railway Company L Samrendra Hilghat GP gi Pradhan gi Matinga Loinana Club ki Thongmi Singa Loinana Executive Member Mayam Thoktuna Lengakna Sembi Kraba Lambi asi Yamnamak Maruiba Lambi Amani Lengakta Semjinaba Haizarabasu Sembi Dabadagi Club Asina Semjinba Haukibane Jiribam District Administration na sinlangduna miyamgi numit amadi Hill Leaders Day ngasi DC Office Complex Jiribam da pangthokre. Program asida DC W Malemnganba Chinglei DFO Rajesh Parade ADM Jamson Hangsing Additional SP EL Fimate amadi ati official kyana saruk yaki. Tongan department singna district asigi miyoi kayada service piki asigi sumatakta chaurakna miyoi tara mari mukta Dr. N Saroja Devi MO Jiribam na luchingduna Jiribam CMO gi teamna COVID vaccine kapki DC Jiribam na miyamgi khudong chadaba amadi awaba kayagi wakat taraba matung department ki official singda mathau taba action lokhatnaba haiki Tungda DC asina department ki official singda sadvavana degi wasak lohhanki panbayai miyamgi numit amadi Hill Leaders Day asi thamagi ahum suba irai numit khudingi district ta miyamgi awanungai khangdoknaba pangthokpani Arunachal Pradesh ke Upper Subansiri district laiba Kendra Vidyalaya
दापोर झोकी प्रिंसिपल इंचार्ज स्कूल असिगी महिरोई नुपी मचा मापन मोलेस तवी हाबिगी मरालदा फाजिनख्रे विक्टिम नुपीसिंग असिना मखोइगी ममा मपा ओइबसिंगदा वाफम असि ताकथोकलक्लब मतुंग थौदोक असिगी मतंगदा खंगनरखिबने लेबाग असिगी ममिंग लरबा कमेडियन राजू श्रीवास्तव हौखिबा अगस्त 10 दगी दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल दा लाइकनदुना लेरखिबने महाकी लोइनबा कमेडियन सुनील पालना फोंदोरकपगी मतुंगिना श्रीवास्तव की ब्रेन थबक तौबा लेपख्रे हाइरे सुनील पालना शेयर तौरखिबा वीडियो मतुंगिना श्रीवास्तव की फिबम यामनमक फत्रे मरमदुना कमेडियन असिगिदमक मियामना लाइक खुरुमबियु हाइजरकले अरोइबदा ngasi tentak pamaroiba pau khara असम की तेजपुर साजिनब ट्रैफिक ऑफिसर मंगा फाख्रे हाइब ट्रैफिक ऑफिसर साबा मियोई खुदपु असिना गाड़ी अमममदगी लुपा चहुम लौरमखी असम लेंगाकना हिस्टोरिक सेलुलर जेल स्टडी तौहनबगीदमक असम की महिरोई लिसिंगमा अंडमान निकोबर आइलैंड थागदौरी असम जोरहाट एयरपोर्ट स्टेशन की ऑपरेशनल सेम साबगी मओंग येंगसिनबगीदमक स्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल BK पटनायक स्टेशन असिदा लाख्रे कमांड चीफ असिना प्रीमियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेस फैसिलिटी सिंगसु येंगसिलमखी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ना कामाख्या रेलवे स्टेशन दगी कामाख्या मंदिर फाउबा रोपवे अमा साननबगी थौरांग तौख्रे मेघालय असेंबली की ऑटम सेशन लाखलिबा सेप्टेंबर 9 दगी हौरगने मेघालय की इस खासी हिल्स ता चही सूद्रिबा महिरोइसिंगना 2 व्हीलर अमदी कार स्कूल सिंगदा पुदुना लाकपद अथिंग थमख्रे ब्रॉथल हाउस ओक्तबिसिंग की मकोन रन तौरंबगी मरालदा फादुना लरिबा मेघालय BJP की वाइस प्रेसिडेंट बर्नार्ड मराक नुमित तरुकनी अमगसु पुलिस कस्टडी दा लेननबा हाइख्रे म्यांमारदगी फादुना पुरखिबा मचिन मनाव अनि मिजोरम ngमखै मनाक्ता सीदुना लेरमले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अरुणाचल प्रदेश बो ईस्ट एशिया की मरोइबा सनथोंग अमा ओइहन्नबा कन्न होटनरी हाइना लेबागासी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ना फोंदोखी हौखिबा निपान सिदा अवांग नोंपोक्ता अंगकपा अहोंगबा अमा लाख्रे हानिसु मिनिस्टर सिना मखाताना फोंदोखी कौन बनेगा करोड़पति की लाखलिबा एपिसोड 13 सुबदा अमिताभ बच्चन नागालैंड की DGP रुपिन शर्माबू तरामना ओकलगने पाउलाना संदोकपा अमदी फेक एंड टी इंडिया की ओइबा वाफम सिंह संदोकपगीदमक यूट्यूब चैनल निपान अमदी फेसबुक पेज अमा इंडिया लेगाकना ब्लॉक तौख्रे यूनियन कैबिनेट ना लौमी सिंगदा शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन ओइना लुपा लाख 3 फाउबा पीबदा चहीदा चादा 1.5 की इंटरेस्ट सबमेंशन अप्रूव तौरख्रे हारिबा चादा 1.5 की इंटरेस्ट सबवेंशन असी लेंगाकना लैंडिंग इंस्टीट्यूशन सिंगदा पीगनी हाइरे महाराष्ट्र की समुद्र तोरबान रायगर कोस्टा खुसुकुलाई थन्ना यावबा चिंगनानिंगाय ओइबा ही अमा फागतपा गमख्रे इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ओरबा मतुंग स्टेट सिंगदा चटपा अहानबा विजिट ओइना लाखलिबा सेप्टेंबर 9 अमदी 10 दा अवांग नोंपोकी स्टेट त्रिपुरा दा लाखलबा याना लेरे काहेनबा सिंगना त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर दगी फाइल कया हुरानख्रे कांग्रेस ना थौदोगसिगी मतंगदा जुडिशियल इंक्वायरी तौननबा डिमांड तौख्रे न्यू दिल्ली के बकरवाला रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट सिंगदा EWS फ्लैट पीगनी हाइबगी डायरेक्शन पीखिबा लेते हाइना होम मिनिस्ट्री ना सेंगदोरकले इंडिया दा कोविड केस हेंगलकपदगी DGCA ना कोविड प्रोटोकॉल सिंग चटनाहनबा अमदी आइन थुगाइबसिंगी मायोक्ता अकनबे एक्शन लौनबा एयरलाइन सिंगदा खंगहनख्रे इंटरनेशनल बॉर्डर मनाक्ता लैबा टॉफ विलेज दा पाकिस्तान ड्रोन ना थादरंबा खुसुकुलाई सिंग जम्मू कश्मीर पुलिस ना फागतपा ngamkhre सुप्रीम कोर्ट ना जुबेर की बेल की वकत एग्जामिन तौरगने BJP लुचिंगबा शाहनवाज हुसैन अवाबा तागदौरी माकी मथक्ता रेप केस पाननबा दिल्ली हाई कोर्ट ना ऑर्डर थोख्रे BJP लुचिंगबा सिगी मायोक्ता FIR अमा रजिस्टर तौ हाइबदा थोइदबगीदमक दिल्ली पुलिस की मथक्तसु दिल्ली हाई कोर्ट ना थीना सावरख्रे चाइना ना वॉचडॉग एक्सरसाइज की दमक लेबागसिगी आर्मी रशिया दा थागदौरी रशिया ना युम्बु ओइदुना पांगथोकलिबा मिलिटरी एक्सरसाइज ता इंडिया अमदी चाइना अनिमक सरुक यारगनी गंजाबु मेडिकल की थबकता सिनबगीदमक कन्न थौरांग पाइखलकलिबा थाईलैंड की मतो मलेशिया ना तमलगनी
बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना म्यांमार रोहिंग्या सिंह लौसनबा UN दा हाइजखरे US ना हौनबी मतुंगिना ताइवान दा ललोल इति की वारी सानबा हौरगने अल्जेरिया दा लेबाग सिगे अवांग थंगबा सरुक मांगहन ताखनख्रबा लानमई चाकपगी थौदोकता यामद्रबदा मियोय 23 सिग्रे दुगा कया अमना असोक अपन नंख्रे मालेमदा हौजिक फावदा मंकी पॉक्स की केस लिसिंग 35 हेना थेंगनरे हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना हाइरी मसिगी मनुंगदा हौखिबा चयोल असिदा मसिगी चादा कुन हाइबदि मंकी पॉक्स की केस लिसिंग 3 का चौंगा फंगखीसु हाइरी नेशनल बजेट हक्सेल की लमदा हेन मियेंग थंबगीदमक WHO की डायरेक्टर जनरल ना नेपाल बो थागतख्रे WHO ना चाइना की डायनामिक जीरो कोविड अप्रोच के मथक्ता कन्न क्रिटिसाइज तौख्रे अदुबु चाइना नदी असिगुंबा वांगांग असि दायित्व याउदबगी वांगांगनी खुमलख्रे WHO ना कोविड की केस हंथरकली अदुबु पैंडेमिक ती लोइरे हाइबा सुक्या याखिरोय हाइरकली अमदी मई चांग कोनरक्तबा अकनब नुंसागी मैसा अमदी टेम्परेचर की चांग वांगमनबदगी चाइना की सिचुआनदा फैक्ट्री सिंग थिंजिनख्रे ngasi goi na di Arambai News Guwahati da maitilon gi paw sandok chaba matang asta loisin jabaga loinana tabiriba singbu amuka so hanna khurumjari